کال اخ فون صبح بیاکھ فون کال اخ گٲڑۍ صبح بیاکھ گٲڑۍ کالٕنۍ گٲڑۍ اتھ سۭتۍ چھنہٕ صبح برابردی گٔے 2 لچھ رۄپیہِ گاٹہٕ کالہٕ ہیوٚت اکھ مکان صبح ژھُن یہِ کٕنِتھ تہٕ دِتۍ 5-10 لچھ رۄپیہِ گاٹہٕ گوٚو أسۍ چھِنہٕ مالس پننِس قدر کران یہِ مال چھِ امانت دٲری ممکن چھُ تۄہہِ باسہِ کتھ ویٹھ پہم مگر یہِ چھِ حقیٖقت أسۍ یوٗتاہ فونن پٮ۪ٹھ گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ دیگر فضول اخراجاتن پٮ۪ٹھ چھُ پنُن مال ضایع کران اگر أسۍ سُے مال بچاوو تہٕ صحیح مصرفس منٛز خرچ کرو ییٚمہِ ساتہٕ اتھٕ تنگ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تجارتس منٛز زیادٕ اورٕ تجارت آسہِ نہٕ پکان خاص کٔرِتھ کِہیٖنۍ تجارتس منٛز آسہِ تھوڑا بہت رُکاوٹ تمہِ ساتہٕ یُس ژےٚ پونٛسہٕ بچٲوِتھ تھوٚمُت آسٮ۪تھ یہِ پونٛسہٕ لگی ژےٚ عیال پالنس ضروٗرت اسہِ ییٚلہِ نہٕ پونٛسس اِنہٕ وِزِ قدرٕے کٔر نتیٖجہٕ چھُ نیران پتہٕ چھِ أسۍ بیچنس مجبوٗر اتھٕ دارنس مجبوٗر گژھان مال چھُ امانت